Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ngaran na gengkaya Philippine Engineering and Agro-Industrial College. Ayakada lemita nurun na gia piasi. Ukapaguluan niro na genggotoa mabubalu ya inaama. Agenggota presidente tanu. Nagugenggotoa direktor. Nagu sumanga pediran ditandingan sa gengkaya isa school tanu. Pembetulan sa piasi. Panaguntamaniran, panamariran na miya pamikiriran na madinsiran sa jamiah madrasah akan ubaya buat diru di paganada na yang kaya kalalayaman na tigitano kapag engineer ka miya dinsiran sa madrasah iran kalau na kambuutan siran na mga ulama sa panaguntaman ito aging goto mabubalu ya presidente na aya mabubalu ya ulwan sa aging goto madrasa kuliah na aging goto pagaritano si Alim Husni Siraj gyud bisabab mga bangsami mga pagariyami pagpamamakin to kagabi-gabi agiang gaya kaya mas inir kami manto na si kami ini kapapantagi sa agiang gaya isa ko mga darpatano sang gaya pembetuin sa mantikaw misamis orientan sabab sa agiang gaya gawi manto na gawi igi so gawi 28 sang gaya Februari kapniat itano si ulan. Nagyuto Bapak iman to na malilimud kami mabubalo yung mga ulama sa gaya piasi miya pamikirami nagu miantanga miya pamikira na mapia mugu pa kami ando manay kapakaugu kami si ko mga bangsami saranaw si ko kapagkailaya si ulan udi na kapagileta nuk ulan ka sabab sa gina ni mabubalo ya sarap o kapemuasa itano sangga iya bulan Ramadan sa iman to naging yung mga guru tano na kinagitano siran sa kibugantano iran sa mga ndeuan wagamatan wagama Islam unano datano kirampan nakibugan si iko mabubalo yung mga sanganiran na aya din na ilakatano sa gengay programatano iman to naging guto akang beti as iko para manwala as makapanggulalan sa gengay guru tano pagarin iulakin niyo dahil lakaw arwar kaya Syekh Magister Muhammad Ismail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله.
balasan Allah yang utua guru tanu pagarini ulakiniu miya bete en kitanu so sabed kumang ayat katir wallah iman tu naib mana kemasaan tanu saging gaya makam petauras sama naik ayat nuras tanu na miya kalpas 20 agu 2 ka minutus wala 5 naging gaya sabab akiali mutenu